дар зиндагӣ якеро доштану ба хотираш зиндагиро дӯст доштан беҳтарин хушбахтӣ аст. пас бигзор то ҳама ин хушбахтиро дошта бошанд. тарона бахшида мешавад аз номи фаришта ба дӯст писараш мақсад. як рӯз фаришта аз муҳаббати қалби худ бароям қисса кард. аз ишқи покаш, аз пушаймониву хотираҳояш, аз он рӯзҳое ки ишқро боду даст дошт вале бозам натавонист нигоҳаш дорад. ман саҳифаи иҷтимоӣ инстаграм надоштам ва бо хоҳиши зиёди дӯстонам санаи 27 ноябри соли 2020 саҳифаи шахсии худро кушодам. фақат барои суҳбат бо онҳо. ҳамин гуна шурӯъ кард фаришта. аммо намедонистам ки кушодани ин саҳифа барои шурӯъи ғуссаҳову нигарониҳои ман дар роҳи ишқ мешавад. хулас баъди кушодан барои аввалин бор ҷавоне ба ман паёмак кард ва бо ҳамин мо бо ҳам оҳиста оҳиста ҳамчун дӯст шинос шудем. номаш мақсад буд. баъди дӯстие ки моро бо ҳам одат кунон ӯ бароям ибрози муҳаббат кард ва ман ҳам бошам қабулаш кардам. чун мақсад дар зиндагиам аввалин нафаре буд ки бо ӯ ҳарф задаму бо тамоми ҳастиям такя ва боварияш кардам. ман дар зиндагӣ меҳри падарро хеле кам дида будам ва вақте ки мақсад ба ман вақт ҷудо карду ҳамдаму ҳамрозам шуд, ман эҳсос кардам қувваи як мардро дар зиндагии худ ва дӯсташ доштам. гумон мекардам муҳаббати ӯ низ ҳақиқӣ аст, вале намедонистам ки одамони ин дунё ҳақиқатпараст нестанд. ман ӯро воқеӣ дӯст доштам. омода будам ки тамоми лаҳзаҳои худро фақат бо ӯ сарф кунаму халос. хулас инҷо хеле воқеаҳо шуд ки якам қалбамро шикастанд. 13 феврал ҷашни зудрӯз доштам. шояд ин сана барояш муҳим набуд, вале санае буд ки ман бо беқарорӣ интизори як ҳарфи хубу як муҳаббати ночизе аз ӯ будам. ин ҳарфаш метавонист маро хушбахттарин инсон гардонад маҳз дар ҳамон рӯз. вале садафсӯс ки ин барояш фаромӯштарин рӯзҳо гашт ва бозам худам барояш занг задаму хотиррасонаш кардам. инаш ҳам гузашт. 20 феврал аввалин санае буд ки мо баъди ин ҳама шиносоӣ пушти пардагӣ бо ҳам вохӯрдем. аввалин вохӯриямон бароям хотирмонтарин рӯз буд. чун он рӯз дар қалбам ҳам тарс буд, ҳам шодӣ. метарсидам аз оне ки писандаш наоям. вале хушбахтона мо ба ҳам писанд омадему бозам суҳбатро идома додем. баъди ин хотираҳои зиёде миёни мо гузашт, ҳам хуб буданду ҳам хотирмон. моҳи июн, аниқтараш 20 июн, мақсад ба Русия рафт. дар ин миён зиёд хиёнатам кард. агарчи борҳо собиташ мекардам, вале бозам бо дурӯғҳо диламро пур мекард ки ман фақат туро дӯст медорам гуфта бовараш мекардам, чун воқеан дӯсташ медоштам. ҳарфи касе бароям аҳамият надошт,
نه دوست نه بیگانه. من آماده بودم برایش همه کارو بکنم، حتی به دانشگاه داخل نشوم. آماده بودم که به خاطرش از کل آرزوهایم دست بکشم. فقط با من باشد کافی است گفتم. من به خاطرش به همه کار آماده بودم. ولی صد افسوس که او با نزدیکترین هایم خیانتم کرد، از جمله با اونی که مثل استاد بود برایم. ولی بازم بخشیدم، بازم و صدها بار بخشیدم. حتی در غریبیم خیانتم میکرد. همیشه صبر کردم به خیانت هایش. بخشیدم آن لحظه هایی را که من انتظارش می شدم. اولین شده من می نوشتم، من می بخشیدم و من صبر می کردم. همش را بازم می بخشیدم. ولی نمی دانست که من هم خسته می شدم از این همه صبر کردن و چشم پوشیدن. حتی روزی بودم که اگر دیگر دخترها توانند او را شاد کنند بگذار حرف زند، اما از من نرود. با همش راضی بودم. ولی صد افسوس که این صبر لبریز من و خیانت‌های تکراری او عقوبت میان ما نفهمی رو به میان آورد. و من هم در سر قهر و غضبم گفتم حرف‌هایی را که باید نمی‌زدم. ولی خیلی پشیمانم و امروز می‌خواهم برای همش بخشش بپرسم. ولی او هم حرف‌های سخت زده بود. اما امروز نمی‌خواهم او را در ملک بیگانه تنها گذارم. من تو این درجه سر نیستم. هرچی که شد گذشت. میخواهم دوباره مثل قبل باشیم، با هم خوب و مهربان. مقصد عزیزم، هدف از این حرف ها در آن است که بدون که من برای تو با چه کارهای راضیم، بفهم که تو چه اندازه دوستت می‌دارم. قبول کن بالاخره من تمام رفتارت رو بخشیدم به خاطر محبتی که به تو دارم و میخواهم تو هم ببخشی اگر محبتت حقیقی باشد. من پشیمانم از تمام حرفهای سختی که به تو زدم.